DGP Anorak Dankar Thaimana Tuye Katal Bar Jamanjak DGP GK Robai Thangai Malaikha Hasta RPI Patini President Borongwanang Ananto Debroma Te GS Jiten Debroma Hastani DGP Thaimana Tuye Kahamka Cheri Nyanya Bagai Tini DGP Headquarter Thangai Memorandum Ruya Farka Te A Thaimana Tuye Karakhe Nyanya Bagai Kok Kachar Khat RPI ni President Ananto Debroma Khanane Jitamo Saka Aksarnate hambai marwa RPI di Republican Party of India ni ngai tai TUI akisi ngai jeng DG Menteri tai DG Ketal bai asogoi jeng kok halai bagai nei borok appointment tidir ma bai jeng paja jeng bono bon koika sini agi di chukti rama pisa jeng bono kok salakya gatai sini DG mani hawa jeng bono koika police los tanyawinai High Court ni judge baike inquiry klaina bagai yang seng koika bos hawo pogo pula jerman ngras dum epano abo ingya ka klaina ini sawko ngai seng pai sini security bagai seng sanka ini pizio mango tai spot mango ke abo no ta seng tabu besango pas tari go sin GS baike digli tanai sin dasar kin tin to sengaro rasa potino Prime Minister no Home Minister no sung chitir nai odi jitimo nabo hanya thia logo tamo sap ngka angai bo thini nangka obon tik bisat dengan boinai chung rasa bo tino boinai te oro to tin dijibu bo kaham ka sung saka jesi daudi bagi chung puila ka purbo jes pitamani abo disinka sung boy kaham kong kok salaka bo chesta kainai ten bo sau sung sarkar ni Andhra tong maba tam khai nei sok asung belajar